Pozdrav! Moje ime je Saška Janković i javljam se po prvi put ispred Gimnazija TV-a i English Cluba Vlasotince, koji odnedavno ima i novinarsku sekciju. Na ovom kanalu moći ćete da budete u toku sa svim nastavnim i vannastavnim aktivnostima naših učenika i profesora. Pre svega, poželela bih dobrodošlicu našim prvacima, kao i srećan početak nove školske godine svima nama koji smo već tu. Ukoliko želite nešto da podelite sa nama, možete se javiti meni ili našoj mentorki, profesorki Biljani Pipović. Pratite svaki naš novi video kako biste bili u toku sa svim aktuelnim dešavanjima iz naše škole. Pratite nas na našem YouTube kanalu, kao i na zvaničnim profilima Gimnazije i English Cluba na Instagramu i Facebooku. See you soon, keep smiling!